reality sarang sami sane mangken wali ragam lajahin indek kesusastraan Bali Purwa senari tunggilnyane indek geguritan nggih. Nah, dumun ibu sampun ngicilin reality materi indek pupuh napi pupuh gi ngade nggih. Alar dumun ibu sampun ngicilin reality indek audionya nih nggih. Sampun sami boleh belajar jero suang-suang? Ampun nggih. Alar ibu sampun nge-share dan membagikan dalam video ibu ring WA group nggih. Napi sami sampun preside nyarengin tawi mengikuti wilatannya ibu sampun sami pun bisa berarti nggih. Wenten sane napi sane sane pacang perdibaran indek pupuh ginada menika dan nggih dan ngiring sareng sami iraga muali tincapang pembelajarannya lahiran makin antuk belajar pupuh durma nggih. Wenten sane uning napi nika tegas pupuh durma bisa apa kalian bisa mendeskripsikan napi nika pupuh durma? Ada yang bisa? Nggih, yang diminten ibu pacang jelaskan lahiran makin nggih. Dian ambil dumun pulpennya. Ini belajar nika sampurna mencanda nggih, harus serius mendengarkan nggih. Nggih, pupuh durma punika sinalih tunggil saking kesusastraan Bali Purwa nggih. Sinalih tunggilnyane utawi bagiannyane inggih punika wonten ring geguritan nggih. Wonten 10 pupuh nanging semakin iraga pacang membahas siki pupuh manten nggih. Inggih punika pupuh durma. Pupuh durma pinaken sinalih tunggil saking geguritan nggih. Geguritan sane meduwe karakter nggih. Duaning ring suang-suang pupuh punika meduwe karakter sane membinayan. Nanging wonten sane uning sebenarnya wonten sane uning napi nika karakter pupuh durma. Wonten nggih, yen wonten karakter saking pupuh durma punika keras nggih. Yen sekadi anake ngurang galak nggih. Pupuh durma niki memiliki jiwa yang galak nggih. Tegas, keras intonasinya nggih. Nanging wonten persamaan sane maosang niki ring maosang bahasa Indonesia. Wonten persamaan saking mangka sami nika pupuh-pupuh punika. Wonten 10 pupuh nggih. Sami suaranyane punika mangde wonten ring ujung lidah nggih. Nah, piju pupuhe sane tembangan nggih. Yening geguritan punika kesengguh geguritan ke napi je inggih punika pupuh ginada, pupuh sinong, pucung, wiwasan tiosan pupuh punika mangde ketembangan ring ujung lidah. Suaranya mangde wonten ring ujung lidah nggih. Nah, karakter keras harusnya kalau menembang punika galak keras kayak orang gedeg yening anak kemosa gedeg nggih. Wonten punika indek tegas pupuh durma sane mangkin ngiring tincapang indek burung dindongnya nih. Nah, sedurung punika sinampura ibu nggayan laptop nggih. Indek pupuh durma punika wonten ding dong deng dung 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 ding ding dang dang. Matar nggih. Dang 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 deng dung deng dong ding ding. Naik ya kan, ding itu naik. Dang ding sampurna ding dong ding dang ding dong. Tah nggih. Deng ding 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 naik. Deng ding 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 dang dang ding ding. Ding ding dang dang dang. Dang dang deng 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 dong ding ding. Naik nih. Yening
dasarnya sekali nike manten ring guru ninggal nih angin manten nalar variasinya nih angin jadi ada sampur ning ampun bisa ini dasarnya nih wow malih pincapang ke wiletannya nih yening sekali dasar punike iraga ngambil pupuh durma sekali cai durma pianak bapa paling wayah tumbuh ke asih-asih asih naik kan ketinggalan biang dong jumah jening abang melandang bapa luas langun kerti naik ya ke gunung alas naik ide pang bapa mati naik ya minap sekali sapunika ini pupuh durma renah mungkin kita sekali kita kenal kali sampun ngeresap tapi sampun lelah utawi sampun semangat belajar malih biar kenapi muncul ya